tuguhaye ikaze ariko tunakwifuriza kugomeza kugubwa neza wowe ukurikira ibiganiro bya M247 TV uri w'ingenzi cyane, ndetse tunakwifurije kugira amahirwe n'imigisha mu mirimo uri gukora iyo ari yo yose. Wowe udukurikira uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, icyo tukwifurije ni iterambere ndetse no kugomeza kugubwa neza. Tunagushimira ko ukurikira ibiganiro byacu. Tugarutse kukubwira amakuru yerekeranye n'Ububiligi, aho bwa nyuma noneho Ububiligi bwemeye ko ibyo rwavugaga ndetse n'ibyo rwasabiraga u Rwanda, aho rwasabiraga u Rwanda ibihano ndetse aho rwagendaga ruvuga mu bihugu by'amahanga ko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano, aho ahanini ibingibi Ububiligi bwabivugaga bushingiye ko ndetse bunashinza ko u Rwanda rufasha imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntambara yari ihanganishije M23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse icyo gihe Ububiligi bwakunze kuvuga ko ibihugu byo mu mahanga bitandukanye ndetse n'ibindi bikomeye ku isi bikwiye gufatira u Rwanda ibihano, aho ari ibihano bitandukanye kugira ngo u Rwanda rukure ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko Ububiligi bwavugaga ko u Rwanda arirwo rutera inkunga M23 ndetse ko M23 igizwe n'abasirikare b'u Rwanda ndetse n'abandi barwanyi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, uwo akaba ari Maxime Prévost, aho yashyize yemera ko gufatira ibihano umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abofisiye bakomeye mu ngabo z'u Rwanda bidashobora gukemura burundu amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yavuze ko ibi ngibi atari byo byaba igisubizo kirambye, cyane cyane ku ntambara igiye kumara imyaka 4 ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganishije imitwe yitwaje intwaro ndetse na leta y'i Kinshasa, aho cyane cyane bahanganye ku ruhande rwa M23, aho ivuga ko itemera ubutegetsi buriho bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse M23 ikavuga ko irwana ku burenganzira bwabo kuko ari abakongomani ariko badahabwa uburenganzira bakwiye ndetse ntibananyurwe n'imiyoborere y'iki gihugu kiyobowe na Perezida Felix Tshisekedi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 nibwo guverinoma y'Ububiligi yayoboye ubukangurambaga bwari bugamije gusaba ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ndetse n'ibindi bihugu bikomeye ndetse binakize ku isi, aho Ububiligi bwashishikarizaga ibyo bihugu gufatira u Rwanda ibihano, aho Ububiligi bwashinzaga u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe Maxime Prévost yagaragaza ko ibihano byashyira igitutu ku Rwanda ndetse rugakura ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse icyo gihe mu myumvire ye yabonaga ko amakimbirane amaze imyaka myinshi mu Banyekongo yahita arangira burundu biturutse mu gufatira u Rwanda ibihano, kuko we yabonaga ko u Rwanda ari rwo rutera ibibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane binyuze mu gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'iyindi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kongo, kurwanya leta ya Kongo, ndetse ko intambara yari iri mu burasirazuba bw'iki gihugu amahanini u Rwanda ari rwo rwari ruyiri inyuma, ndetse ibi ngibi bikaba byaratumye Ababiligi bagenda mu bihugu bitandukanye basaba ko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano kugira ngo amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abashe gushira. Iyi myitwarire yatumye muri Werurwe mu mwaka wa 2025 u Rwanda rucana umubano n'Ububiligi, ndetse rugaragaza ko nyuma yaho iki gihugu cy'i Burayi kigize uruhare mu bikorwa byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, n'ubu ngubu bidahagije, ahubwo ko gifite inyota yo kurusenya cyifashishije ibirego bidafite ishingiro, aho kigenda cyenyegeza ndetse kinabiba amagambo ndetse kinajyana amagambo atandukanye mu bihugu bikomeye ku isi kugira ngo bifatire u Rwanda ibihano. Ibi ngibi ntabwo byigeze bishimisha u Rwanda habe na gato, ndetse nk'uko tubivuze mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo u Rwanda rwacanye umubano burundu n'Ububiligi, ndetse icyo gihe u Rwanda rwirukanye abadiplomate bose b'Ububiligi bakoreraga mu Rwanda n'ibigo bishamikiye ku gihugu cy'Ububiligi, ndetse n'ibindi bikorwa byose bifite aho bihuriye n'Ububiligi, ndetse n'iyindi miryango itegamiye kuri leta ariko ifite ibikorwa bifite aho bihuriye n'Ububiligi, byose u Rwanda leta ruvuga ko bigomba guhagarara, ndetse runategeka ko iyi miryango itegamiye kuri leta ifite imikoranire n'igihugu cy'Ububiligi
itemerewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda, ndetse icyo gihe n'abadiplomate b'Ububiligi bose bahise bahambirizwa basubizwa mu Bubiligi, ndetse n'abambasade ndetse na ambasade yose y'Ububiligi yari iri mu Rwanda icyo gihe yose yahise ihambirizwa basubizwa mu gihugu cyabo. U Rwanda ruvuga ko rudakeneye gukorana n'Ububiligi n'undi munsi bitewe n'ibyo Ububiligi bugenda bukorera u Rwanda, cyane cyane aho kugira ngo bafatanye mu kwiyubaka, ahubwo u Rwanda rwo rugenda ruhombera mu mubano wabo n'Ububiligi, dore ko Ububiligi bwo bwavugaga ko u Rwanda ahubwo ari rwo rusenya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro na Jeune Afrique, Minisitiri Prévost yagaragaje ko igisubizo rukumbi ku makimbirane ari ibiganiro aho kugira ngo bibe gufatira u Rwanda ibihano. Ibi ngibi Maxime Prévost yavuze ni nabyo u Rwanda rwashingiyeho kenshi rushishikariza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 aho kugira ngo u Rwanda rukomeze rugerekweho imitwaro yayo. Minisitiri Prévost yabajijwe impamvu guverinoma ye itacyumva ko ibihano byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asubiza ko ibihano bishyira igitutu ku babifatirwa, ariko ko atari umuti w'igitangaza, ndetse ko atari nawo muti ushobora guhagarika amakimbirane nk'ayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maxime Prévost yagize ati ariko ntabwo ari umuti w'igitangaza wakemura amakimbirane. Ikigaragara ko ari ingenzi kuri twebwe ni ugushobora gukemura ibibazo byihutirwa bikeneye ubutabazi, tuzirikana ko gukemura amakimbirane biri mu biganza bya Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muyobozi yavuze ko igihugu cye kitazivanga muri gahunda y'amahoro, aho ari gahunda ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari, ariko ko mu gihe intambara yasubukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse hagafatwa indi migi nyuma ya Goma na Bukavu, iki gihugu kizongera kigasaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano, ndetse ko ibingibi byaba bikabije, ndetse ko mu gihe cyose intambara yakongera kuburwa aribwo rwakongera kuvuga ko u Rwanda rwafatirwa ibihano. Ubwo Ububiligi bwasabiraga u Rwanda ibihano, ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi byatangiye gufatira u Rwanda ibihano, aho ku ikubitiro harimo igihugu cy'Abadage ndetse n'Abongereza. Abangaba bakaba barahise bafatira u Rwanda ibihano, ndetse ibyo ngibyo nk'aho bidahagije, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu bayobozi bayo ndetse n'Ububiligi batangiye kujya baca ruhinga inyuma, bakajya kuganiriza abafatanyabikorwa batandukanye b'u Rwanda, harimo n'amakipe y'i Burayi asanzwe afitanye imikoranire ijyanye na Visit Rwanda, ndetse rukabwira aya makipe ko u Rwanda rudashobotse, ndetse ko rufatanya n'imitwe yitwaje intwaro ya M23, nubwo ibyo bavuze byose ntacyo byatanze kuko ubufatanye hagati y'impande zombi bwarakomeje, ndetse ahubwo icyo gihe Arsenal yahise isubukura ndetse yongera amasezerano ifitanye n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. U Rwanda n'Ububiligi bamaze imyaka itari mikeya birebana y'ingwe, ariko umubano wabo waje kugera aho uzamo igitotsi ndetse uza kuba mubi cyane mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025, nyuma y'uko ibihugu byombi bicanye umubano, ndetse byose bigatamo kwirukana abadiplomate bari bari mu buri gihugu, aho Ububiligi nabwo bwahise bwirukana abadiplomate bakoreraga mu Bubiligi baturutse mu Rwanda, mu gihe u Rwanda nabwo bari rwabanje kwirukana ndetse no guha amasaha 48 abadiplomate bose b'Ububiligi. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvugisha benshi, ndetse kugeza n'ubu ngubu ntacyo ibiganiro byose bitandukanye byabaye byagira icyo bitanga, ndetse n'ubu ngubu hateganyijwe ibindi biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibindi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23, aho byose bigamije kugarura amahoro ndetse no guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.